With the Khasi Hills and Jante Hills Autonomous District Council elections approaching on the 21st of February 2025, political parties and independent candidates are actively campaigning across various constituencies to present their agendas and seek public support. On the 18th of February, Meghalaya NPP State President and Deputy Chief Minister of Meghalaya, Prestun Tinsong, along with Sora MLA Gavin M. Malim, visited Khat Arshnong to campaign for Donovan Kharwanlang, the party's MDC candidate from Sora constituency. Addressing a gathering in the local Khat Arshnong language, Prestun Tinsong announced that the government had secured funds for constructing a bridge to connect Sora constituency with Wakhen village in Penursla. He emphasized that the plan also includes a road to improve connectivity and ease transportation for the people in the region. Kau kesmi, bang ong ko badu to yang lem bang pen connect no ia katian ka kawa, kalau penifat de kawa, habdeng ka kong thong ka Khatasnong en ka Wakhen mai, tehok ngayati api layo sanction ni kejongken, ngisisnano asien ni kena kejongken, hakabakinnya kitoris niat lembah kita kejak syam ken Wakhen. Kiba ia na Wakhen hiar kisang nela kisang cakap mapi. Tenglay nyukut kata-kata kumaong na pinna na ho nga sabong yad ka sausaka. Ho nga sabong yad ka kali. Lagala ngay bang pelar bang yad ka kali. Ia kinang neter nade na swear yad kiteter. Yad pelun gimi kisya Wakhen. Na Wakhen mi kisya pamnum. Lani kiba ia na pamnum ia suak na Wakhen hakabakan di ia yaki samne sa Khat Arshnong sa Kongthong sa Krang. Bat manubag mentoy kana kathan may parok kaway. Tekermen skem na kumaong yapi ngla ibang punulong. Ngading ong yu sodar Wakhen. Usodar sa Wakhen ubarim ubas skem. Tutor ding ong toyawat jaka lapay kintian. Nakaliang karay Wakhen, tekerpan nang nang nakaliang juga Khat Arshnong, toyawat jaka ya syok lempi ngaprai ni ba konstitusi bahaya rablem ni rata abang ya lum ya lang rengkat UMLE, rengkat uba adonaban. Jipil ada penjob mulai piu na orang ba mi te hum ngomong nang klan ke jomut ke jom Khat uba do Prestun. Bang trei kakam. Nyudai ba iya ngapet election mo. Lai ia na da kabenta kapating mai. Ong ya pi unong nom khat nyu tharai ng posneu. Kang bang posneu nyu posneu bang ong prangasrok sa Wakhen. Nyu tharai ng bang em gi bukum kita ke bro. Lai ngapat ong ya pi na mabadeus nong try nanti no Wakhen. Suyeng na kian sining siliang lum sang na ke jong ji thiam ke jong ji bang sebeki bahayin ke pasen nang tak kerukom im kerukom man kerukom perkhat perdai mayiro kabadai kaji dang yadai kaji kena kata kadau ong pi angnut palan abang yo iya kan kesurok ikhau kenton deng ong i la bang yo khau ladaya lek sisai ha bang yo kaja penyo ya kaja ngasro la kunon kunon maji nga kana kanum nyudai ka ba ada kata kon ya pi sin da ka ba om ne pi to ya mi nang ne rengkat ke jong perkhat ke bakia hakane ka bang JI ya KMDC haka arpui keri bat ka bekerpat rit mengalong ka ba ai ke jong kersan nak kaji ka parti kenang bang ia nang tu cucu karoi kapal hakane ka than Khat Arshnong bat hakasnong kram bat ro haka konsensi bayo barok kawai